MLA ka South Shillong uba Sanbor Shulai, handin ka sngi ka artarik arja arpaulai. Ula jurip ya ka surok na Anjali petrol pom terter syadu yomolong, kebalas niu tasam hadu kata-kata. Hakani ka jing jurip ladan langru ki ofisar na ka PWD, Municipal Board, bat kinong yalam ka Harijan Panchayat Committee. Kani ka surok kalong kum ka edmat ka papen ijali ya ka sor, namar bakadai ka jakalong yo bahetam haka jala, haka baki beriu kilawan na kaleng kari kasi. Uba Sanbor ulaong baswa ban siangrong, an sakhang shwa ya ki pat ki bapei, bat an sasdang no ya kani ka kam nadu kani ka tayohi, bat layat hu baka jing penlut ya kani ka jing siangrong, kalakot syaka shispa handru polai kelur. Ang iawan dah kebuburam ya ki engineer juga PWD, PHE, municipal, tu boleh ada lang, akan lagi inspection, kubu pelai kena ka surak nadu napa Anjali petrol pom, ngiwan sharum kumtu hado jan manpersa Anjali senama, hado yomulong, kami yomulong kumtu, but hado hangne ngidon CEO juga Shillong Municipal Board, ibelaya sakilang iba Khan, Executive Engineer juga PWD Road, juga municipal, iba Marbanyang bolong Executive Engineer juga PWD Road, berkiwi ke officer lagi department hero belaya don lang. Tinggal leon pe kalau ka aisur si siapa aktif kana ka cakahan kana ka Anjali ka yau mulong ka yau kana ka ba nabor ka ruai kari jentia ke wan ban ya di thiet ya ra ki kali you let one play te ko play ilai mentan play jon kidur kidar ka tliu ko bahe ka jing leak jing ki pipe napo yau do nang turu ka leak ka pipe nang tei na padeng parking juai nang turu ka leak ka ka poi surak te kelas ni lu ka surak de ka wei ka daw ka balas ni lu ka surak baro kelas ni lu dah jing kerpat menangane bakadon ka jing dap san pusau bat anniversary jong guru nanak debji tengah ayo banyak profesional lang bat ndala ya ka kali pim sautu ndala ka kaya sautu ka sliu ka bahe labun ki ba mensau te ki babul ki pai ba ki blek won ki mensau te plai dal dia kumtu tinggal lihat ngalapen tho city na chief secretary ngalapen tips ko ka pludi te menasi le yo ya kana ka kabupaten yan sebenarnya pe lagi jom ki kman te plai kumtu te ban nang yang pludi ru ka ai kia urut ba very soon kin repair no tang ba kalong ba kajing kerpat mentang idon Gurjit Singh bolong deputy headman nang ne Midun Pratap Singh bolong headman dong ka Anjali area bolong Basnong tinggal kerpat ekiru nak kalian dongki bagi volunteers jongka Dorbar Snong dong ka village council hang ne kinai full cooperation ya ke department ya ke police department apor bagi ke police department dong full cooperation apor bagi sedang berputre kumbalong mentah bagi kan ba amar banyang kum engineer ikan ba siang board kumu engineer juga PSI kalong ba hang ne hap tremen mer lai hang ne ki babun ki kali mud dagil alet ki kali baro mun mer hadin kumum no hadin so baje bantre te suwa kata nagaliang jo municipal road dan yang bakan engineer nagaliang siuru kira asuran ba itu ki pipe ki balik kin seal no bat nagaliang jong headman Pratap Singh ru ya katu balik itu ki sakot ya ki sawat pipe jong no tu balik sama ki haban repair no dak kala dep repair ke umbaro telasai kontrol benbut mlat benwan nomor bodon ke sistem ke phone ya te mondi pat ngan saya ngan sa khot yo CEO nya ke kontrol benbut kabangan ngin saya discuss buat executive engineer masa sujud bangin ya discuss bakumno bakin ha ik bri jong ki ban iwat ik pipeline ki ba leak bat bakin repair ki then only ka pludi ka sawan ban step in ban stang ban repair yang surak kita kadi kejing ijing ya bu inspection mentang sini inspect ini ki side drain kinala ru bakin ti ke penbha Bagaimana cara benlut berlai ini kampung? Nagaliang juga PWD department, baru nagaliang juga municipal board bagai Shillong Kadam board. Ya habari ya kaum
Abali leakages of pipes, water pipes. Kadi kakam jang municipal board bagai silong kermun board. Te nakaliang ke PHC ru kila yawan ni bahasa yang board ilawan kila ada detect mendon ro pipe dong ki bali ke PHC. Temur ko mengil alam mendra kadi ki individual pipe baru ki pipe jang ka silong kermun board. आप लोग मिल मिला के बोलो रिपेयरिंग कर दो क्योंकि अभी हम लोग रॉन्ग शुरू करना है इसका ऊपर में पकड़ेगा नहीं बिटुमेन पकड़ेगा नहीं जाएगा ना आप लोग भी मदद करके बोल दो रिपेयरिंग कर लो बा गोपाल जी सबको बोल लो मिल मिला करके उसको रिपेयरिंग कर लो ठीक है होटल का है तो आप बोल दीजिए हाँ तो आप बोलिए चलो अभी बोलो mak siap macam apa mak mau siapa aja lah kalau sabu treu keludi lebih apa ni maknanya bahkan ya gimana lagi tu kan Hap up ini lah kan, dah terlek ikan ni. Bukan apa dia itu ingin selalu fishing pun. Oh, fishing kambing mo. dia komunikasi lebih banyak Ini pipegan lah ni ya. Kalau pipegan lah. dah kebuburam ya ki engineer juga PUD, PHE, municipal boleh ada lang akan lagi inspection kubu pelai kena ka surak nadu napa anjali petrol pump ter ngiwan sharum kumtu hado jan man persya anjali senama hado yo mulong kumtu bat hado hangne ngidon ru CEO jongka silong municipal board ibelaya sakilang iba khan executive engineer jongka PUD road jongka municipal iba malbanjang bolong executive engineer jongka PUD road berkuwi ke officer nagi department hero boleh don lang tinggal leon pe kalau ka aisur si siap latip kana ka cakahan kana ka anjali ka yau mulong ka yau kana ka ba nabor ka ruai khari jentia ke wan ban yadi yathir yau ra ki kali you know let in one play te ko play ilai mentan play son ke dur kidar ka tliu ko bahe ka jing leak jing ki pipe napo yau do nang turu ka leak ka pipe nang tei na padeng parking juai nang turu ka li ka ka poi surak te kelas ni lu ka surak de ka wei ka dau ka balas ni lu ka surak baro kelas ni lu dah jing kerpat menangane bakadon ka jing dap san spa san pusau bat anniversary jong guru nanak devji tengah ayo banyak profesional lang bat ndala ya ka kali pun sautu nelayan dah kakek sautu kasliu ko bahe labun ki bamansao te ki babul ki pai ba ki beli bon ki mansao te plai I dal dia kumtu tinggal lihat ngalapan tho city na chief secretary ngalapan tips ko ka pludi te mendasingi le ya kana ka kabupaten yan semedia pe lagi jom ki man te plai I kumtu te ban nang yang pludi ru kalai sim kiai urut ba very soon kin repair no tang ba kalong ba kajing kerpat mentang idon Gurjit Singh bolong deputy headman nang ne Miran Pratap Singh bolong headman dong kana Anjali area dong Bachnong tinggal kerpat ekiru nak kalian dongki bagi volunteers jongka Dor Bachnong dong kana ka village council hang ne kira full cooperation ya ke department ya ke police department apor bagi ke police department dong full cooperation apor bagi sedang berputre kumbalong mentah bagi kan ba amar banyang kum engineer ikan ba siang board kumu engineer jongka PSI kalong ba hang ne hap tremin mir lai hang ne ki bopun ki kali mud dagil alet ki kali baro mun mir hadin kumum no hadin so baje bantrei te suwa kata nagaliang jongka municipal road dan yang bakan engineer nagaliang siuru gila asuran ba itu ki pipe ki balik kin seal no bat nagaliang jong headman Pratap Singh ru ya katu balik situ kin sakot ya ki sawat pipe jong no tu balik sama ki haban repair no dah kala dep repair ke umbaro telasai
konten benbut mulai benwan nomor berdon ke sistem ke lefu ni te mondi pat ngan saya khot yo CEO yang ke konten benbut kabangan ingin saya discuss buat engineer masa sujud bangin ya discuss bakumno bakin ha ik beri jongki bani wat ik pipeline ki ba leak but bakin repair ki then only kapludi kan saman ban step in ban stang ban repair yang surak kita kadi keting izin ya bu inspection mentang sini in pedu ini ki side drain kinala ru bakin ti ke penbha Mano travel yang joko peludi department baru naglian joko pa joko municipal board baga silong kadam board habari ya ka habari ka leakages of pipes water pipes kadi ka kam joko municipal board baga silong kadam board te naglian ka PHC ru kila yawan ni ba sang board ilawan kila ada detect mundon ro pipe dong ki bali ka PHC temur ko mengilalap mendra kadi ki individual pipe baru ki pipe jongka silong kadam board si kurun rupulai lah. but ko but kesrok Kadang-kadang ditanya ke surang,